Me here boafo. On be boam e dwuma ne betimi etumpom. Ne metimi a kire afa nkola sebio e janka nkola obi wo pa bibia yen so onyo boafo. Se mutimi boam me metwi nkola ne nyina aba. Ma twom adwuma dachi bi so amaye den amanya mo nsa no eden nsa no adwuma. Sia Stronko Ebremo. Sena munya munim no. Juu TV de yende ye ba say business in kitin nyina ye be so masin yama o maye kese. Si hu se impenifo ne bu be bi se ofudua pa na epia o. Enti hu se wa start se ofudua na ye be bɔ modern se be pia o. Enti ene me de manante na ba be pie e wo ahyaman e victory fashion na mene madam no ebedi nkomo because madam no abono modern ye pa wapon apprentice bebre e wa shama ha wa onim victory fashion I wa back flat old quarters old quarters obi anim ha na me wo sisi yi me twa me wo sisi a agi aboafo nkrato na se me ba mene victory fashion madam ebedi nkom no me adofo ya aboafo a aso yasne se emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba beboa adwadifo ai eni me bia woton bia o qualify bomodin akọ omo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenya free ho afi ye fi ho a ni ye ko pay angel money transfer omo so ba so omo ba beboa ye ni yetumi esen ni sika edi akoma ya dofo e wo Ghana o sen ni sika na ye free ye nyohwe enti bomodin a neko Google Play ana App Store neko download your app no na sha se sen no sika e ma review se wo sen ni sika no no obisa so promo code ye se ya ka se joliju fe joliju she ho insurance so ho se da chimbia wo yare ana se wo pese wo nkoto aduro bia insurance ni betue sika na ma me ka nipa wo fie wo gisika no ono na beje sa insurance akwa ba de ba Juu TV so yo onua me je wo so me pese Juu TV ahwefo omunhu onipa ko a oye Victoria Dede yo pacho Victoria Dede midi amafo enim said if me na Victoria Dede Victoria me na me tu yo me ye kroboni me fi so menya mma me fi so menya papa fi odumase nti 100% krobo idamwase na yenhwe kwan a onam so na wabaye victory fashion o ba shaman tamben na usua adwuma no tamben uwie tamben fa enfam kakra yo me dofo me da se pa o ma me o se me dofo eh yo me do papa o ma me ra ho ewie because me dwuma sha ase no na enda fam si ebeka yen wie ni ne ni atoa so okirampo so ma me enka re ho side no me enchena me so my emotional me srew in fire ho side name se bibia sha ase je unya ni easy sense na obedu baby no efi baby ansena wedu baby edwuma me suan no rashama ha me suan no osuhum na mbeto aso wotema me suan edwuma me ntwa ntro kwan fi bebre ni na me wie edwuma so no me ntwa ntro kwan po a 25 years ebebro na so me fa ni saa 25 years ni a uwie edwuma wow 25 years because me wie edwuma na me wo beye 22 years nti say me kan sa obem bebe kwa ya kan kwa na je say o bet 47 years
and awful. Wow, the radius. Okay, and see, what's that? What's started you fee, baby, and a baby or betema. Okay, we you know what temano. A shaman, and our baby shop. A banner saying, and I'll read you more tema. Now, when you shop what tema now, or the bar shaman. I remember some dear a dose baby. Edwin Miss Fiami, yes, Sina Missy Canum. Made me a penny, sister of Tema Committee 4. When I'm better to us one in chain. Yamia dum amit me, no. Ye no boafu bia more than a beboy in Tine, the Iroho, and every a dia prepresa, the minimum senior barco. No quid mono mufio Tema Committee 4. Come to first and remember all the same money fee. Tell me a quay Jumano. Crassa, Naja. Me too, at the bar, Ashama. Then baby me shop was Ashama, and so I apatase. They be a me higher than nipper to near Carbonia higher than Tapatase, window nature near Boapata. Nam the shas, crassa, Naja, maybe yammy kios. Crassa, and the near container, and then Yakupon dimmy do. Pempensoa, medri, and ye riding tia. They be a medri, the Ramin this same meeting, meeting me do. They are radio. Not just with determination, you know. Bibi abeso ye o wiase bia wetima obi wa opon adwuma opon no ho fi adwuma mu a o say just onya shop just onya container answer wa tena shop so ye adwuma na so wo de wan fa no ma embo abem mu dan achi na mo bo apata na mo tena ase esa esa mu ye adwuma no na eno na edo abebedu aha ye hwe fi say obi shop no nkola dodo sen na obeka ya wa kire o adwuma se me ntwa ntro kra almost 2025 ebe bro na me fane sa because e bien wie 4 bien ntimi enwie but bebre o ma me wie me ti o me me pon wom no almost 25 kra o ma pon mo ho na ne omo wo sisi ade omo nka ho omo ne se mo nya mpon mo ho ye amo mpon mo ho ye wa be se me ni nan e na ye adwuma sisi a me no kase uhwe mechi krampo a bebre pictures e wo ho be hu se e na meka no e yampa yenhwe ade pam no garment for mo meeting a ya mo ko ne ade nema ben e na mo ye ne wa ha obi wa mo pam ma ne mema nema bo wa mema nema nko no pam obi wa pam boof o de na wo ye ne wa ha me pam imeme nyama me pam imankwa wedding gown nyama e fa wedding e fa oba bibia ho no me ye esan fascinator me ye bouquet me ye brother fan bibia e fa e from nyama nyinara me ye na ko na ye wum garment a ye wum do bia ni nadwuma ade pam na no bia e den ye but ebrim so ye decoration kan ba me de me ye decoration me ye fascinator bouquet e na brother fan last me hu atade bi o showcase ni opam fun atade enso ana oh me pam fun atale me pam wedding gown ba fatale de me pam me fan insen ho mu pam wi ab ni abejeko na me hu ye ne wedding gown to say yes why we bi dem po anka nesi say na target next week be ni program okay wa be ni Wednesday camera okay nti we ya wa pam no fefe so nipa na baka say ogoto no abrochire o mia me patcha ye mia na me wie ye mpo me wie ye ta if na me finishing me damas oya dia pa ta dia ne fe pa we the wedding chrono onipa chrono dem pa enti adwuma Madam Victoria Dede oye ne wo ashama ha pam wedding gown ohu a baka say ye krafia brochire ne bae na so no a no opam ye no a no pam e wo ha ashama USA United States of Ashama ahaya ana Madam Victoria osha odi ne nkwe nkakra no obo ne ho modin ye pa Madam Victoria Inti wedding gown say na wapam no compared to nia ewa brochi na obi koto no ne bo no etisen affordable obi betima betobi
Oh, ubetimi abeto. Kyerɛ sɛ obia ne na ho odin. Obu wɔ simpa brochi de, me pe store de. Obu wɔ si yɛntɔ na yɛmpama no. But normally ye pam wie nso a ene abrochi de no. Yetimi ka sɛ ɛyɛ but e bia baby kakra pe na eden. Ewu but wo hwa ne nyina ɛyɛ pɛ. Because obetimi hyɛ sɛ wo kɔtɔ yɛ no sɛ da bi man kɔtɔ. Me kɔ pam ye. Oh madam dede ho. Me kɔ pam ye madam Vic ho. Enti wo no sɛ gye onipa no bɛhyɛ wo na wapama ma no. Pam bin sen enfan sen ho ma obi mmeto je se ye hyew o me pam sen ho ebu ha o pam ya ne abeto ebu so be chem saa na etwe amanfo eba o me pesta we nti me pam hye ho no me pam but enkontem but na etwe dom eba mum it does e bia sta na ehyem na nipa ko no enya ne fe so e bia na enya ne size no yeah sana no that's it for mene madam Victoria Dede na atwin komo na se na yekɔ ne de wa wo hya wa bobra ye pa na me pese ogina ho enko ba bia twɛn me ni twa me ho sima na ye ba or the fascinators ene bridal fan ni ne manema na wapam ni bi no ebe kyerɛ na wahwɛ na sɛ o pese o be wedding engagement bibia o pese ye pam atade ma obia no o de be ne kyerɛ victory fashion obepon ma solid e ma wo hya we bi sɛ o kɔtɔ abrochi na o sɛ da bi ahya ma ya na ye pam ma me madam Vic na we nso ne wan we friend bouquet Eden bouquet ye ni a ayefro ekɔ aso dem a okita wɔ ne sɛm no ebi ni ye friend bouquet ɛno nso ye no wa me patcho me na meye ade fefefe we kita me wa na wo ye no ɛwɔ ha enye sɛ omo krafi ya mrochi na bai okay na ha o se fascinators bi wa he fa bi kyerɛ nti answer na be kɔ hɔ no we sen we me ye first na me ye no 100 ne 120 but I say do 150 because dollar kan sinyima ne boa ye den nti ko fanya ma na ba wie na ne nyina ye den asanti kakra bi pe na boso okay mate nti me hu sɛ wode bibi nso ahye wuti ɛno nso everything ɛno ye fascinator no we na ye fascinator patwan fascinator ɛna heart na wo soro no na fa bi cheche mi na me hwɛ awotɔ fascinator ebinie we ye friend say set light sani ye friend no ebinie se a won be hye wuti yeah we na ya me hu sɛ nkrofo de hye o muti mu no ɛno so ye ne wa ha ɛnu amia na me mbibia enini bitimi yiwe nyina enini no atade bia ne no nipa na beto de ahye mia na meye different designs beble nya ope bia colors bi ope bia metimi aye ammo you want more designs ebinie we nso kan patron fascinator don't say guess yeah mo hey the red my combination na me boa mema enhye manko na hye won iyi rande we dan kan mema hye bia kan se na ma hye mi de kan no an se me de bon life patron manko na hye mema enhye different designs baby ebisinie enti eno so ebia ne bo na say eno say round figure edipene ebia ne bo ye wan kitwa kra wo nkola de kra ewo ebia ne ye wo 50 70 100 30 20 kra ewo edipene we dem ne ye 20 de no mi fa say we bet me 30 de maybe edipene ebia ne size
We come ni papa pay. Hey. Me kala nesan wo e wo. Me nyanka me oba. Ka se mama. Ko san bo oba. Yo. Me nyanka po san bo oba. Na we so ye den. They say. We say I said den. When so ye no ha. Patwa me na me ye. Hey. We your brother fan. Brother fan. When are you from? Me patwa Mr. Opi fi dem mu ba. From a woman come on, she said, you cry me sweaty, me the home we. Eh, but your man who are there for fair way. Nina study dinner, you know, Victory Fashion. If you are, I say handbag. I say handbag in culture. I know so, and you mean say a bag go. Mr. In your bag, your brother fan. Hey, when you na me ye, a be walk cramp in your mirror won't put that. Me and a shim, and in ye. Mirror won't, no, I will show you. I'm seeing myself. See me, see you. I can see myself. Miss me home. Me, I mean, Miss Ryan. Hey, me, me, and they be one swat. Ye be fun, shim. Ye be fun, shim. To so an fan no. E fan no. What the fan? Essential. Fine in ye. Fine woman. What me so when say battery na ewu. Nti so no mia na fine ni hu ni ho. Eni ni. Nti no sa no, ense say anka oba ye ni sei no. Onye, onya so ni sei ya, na kita ni sei ya. Na ehu ni ho. Me pa chan. Wan share mask, ka share mask, ka be bu nyama different bebre wa ha. We creativity at its best. Different designs. Na just say near fan woman there, ne bo be den sin in kind na. Wa wo sha. Ne bo be den kakra asin. But anya me de nya hi be me so. Me de twi dom ntinu. Me fa hi bia nto so. What you say? Me da say. Okay. We see a gold color. Hey, I say I contact me nya bia ka me de benu masu. Ka me de benu masu mo. O say anya bia. Ye fa nu yaso. Ye di hu yo. Me pentakra pa ne de. Ni de say den. O say ni de say den. O ga sa me ho. Ni ga sa ho pa. Eh. Yo. And now we me. Brassmaid. I'm with your furniture. I'm going to be to say can be different designs, baby. Yes, me. We made for now. It be around, it be a say dependent. It be any basket and cassa. Nina me. One shamas, Koshamas, and go back. You may be. There be near me who you cry. Yeah. What should I say? Oh, there be. Oh, yeah, dear papa. Why are there? Yo, until obey appear. Be to do you a chef for say and wabbing na sha yen fam. Oh, so me can say you na sha senedi se bia medui se bio impanyifo se asemafo kra hoye den ompam dodo na ye antiasefo mi hia boafo ombe boa me adwuma ne betimi etumpom ne metimi a kire afan kola se bio ejanka nkola obi wo pe bibia ye nso onyo oboafo se mutimi boa me metwi se nkola ne nyina aba ma choma adwuma dachi bi so amaye den amanya mo nsano eden nsano adwuma ate ase enye easy nipa breye mra mi su adwuma no akaye me e wotem adwum ni ami kan ni onim tamadwum pa committee 1 mam ne fe mami madam Grace sem ye ma break na mi ko ana yes mamia mame ni ma dosun me ko gina ho me say me mame hu 15 years coming 20 years coming me to say mami de bia amoye mi ba ko fe say mame donko bebe ko amotom toast fun mame kukuru we bi okrobo inside dan ni o yes mami bia me she da fa ho akohwe ni ma nyina me say me ba me say nkrofo we ni mu nyame adum wi adwuma na me de si me bo se mame mi ntina me force adwuma me je
ampani ampa so me ba hye ma hanso ma me bi di man benis no what traffic no oni ma hye ma pa se ko ye na ko meeting ma benis minimini pa ma me ka se aye gbani bi ni ma do so me se no oni me but me timi ko jan hwe ni shop on se erade ma me we ka wani pa miensa that me se wom but me ti se nia udua no enu na wutwa se wo ka se me bibia yakopon boa ne oboa ne ho nia osusu no yeah enu na ebe mo de bia osusu na obo ho mpae bon mpae suon na oye ne keke wa enye but nyako obo mpae frerade se on boa nia osusu no ebebem then na shouting ema ogusu ye adwuma because me hu say enkrofo bebre su adwuma we a mo amfa anye adwuma then na wo de da so a hye nkran se koso na ye adwuma we menia hye me nkran no mi ko school ba enyo bia na oni made wo school ti mi ko school no se ye frɛ PTA meeting a na me teacher su hu ti papa no sima me se amu se mi wi amamu ha mo ho san we den o mo de beto aso tema me se ye ko ne de weka me ya de nti amame inko sua ejuma nti me nya awemhyem se ade pam ne de den ya meden mesua na efensu tumu se wo ye ejuma na mo na obi eba odi ejuma na ebra wo no na wonye ni jebi wo wo mu wo ye na enye krampo de bi obesi afo so be fo so ade na ye ye mani pa ko na okwa on samra no tembia menya eni je se ejuma meje na ye ye what mase yen hwe challenges kakra ade pamfo eta FAC obi wo ha sa semu ya mabekan de mi se telafo bibre symptoms for bibre enim omotikra mu befu mi eni se echina mba beje mata de o si yo beje obeba na ompam ye what face sa challenge ni bi eyampa nienti eye meba sane se sebio yenye yesua yenye yeye insanadwuma yi sebia ni pakono e de brew obuwa onimu so ochina okọ no na ene ode aba ebe utimi nyama obeka osudi epomode ne mame obebas na hunwie na ni buefu ene efe nsu no obuwa ode ban no onfa hwen to ase ye enye sebio ye sha ase ase no obuwa ni ske bi kwakoto line ni we nti se one fam hwe ama na also onye serious what else but obibi kakra ma odi a utimi se oh mame we meya ama no na ni one fa hwe ama no ni de no weja ato ho eno nso na mama chimadwen si bibi so se ebe mu so mo pam ne ma no nkrofo meje eno nso o was a challenge no wa bebre o hwe mi showcase mi kura putun se bebre wo ho obi be show kan me beji na o chine nwume ya nyenko betua o kan no ba je eno ato ho wo je eno to ho no ma no akoye ni ono meje ne de ne mum de siwo hu ende wo ho bebre what Juu ashafo Madam Victoria Dede ena mene na egusu etwetwe nkomo yi se obi pa wachira kwan obi be se opam na tade ma na omra hefa obi pa mechira kwan ya odu ashama Court Junction me wo hono mu a se opeso of frame nsusu a me number ye 0243 928191 0243 928191 na Madam Victoria Dede ni nama ona da tujwa no o pese o wedding atade no sha eye krabehwe na obi hu obi sa se watade o krafi Paris Debbie say Debbie UK o say Debbie o say hefa o say United States of Ashaman Madam Victoria Dede shop wa Ashaman oh just wa atade no won kasa o sha man enko be bia bra Ashaman pe na study dem pam atade ma o wedding no be sronko engagement then hefa na woko Madam Dede that's it say when Juu TV atwetwe nkomo na or the nasem ato Juu TV ahwefo anim
ɔse ohia mmoa ɔbɛsɛ obie ne container ne shop no obie mu na ɔtumi fa girls bebree na ɔkyerɛ ɔma deɛ free sɛ saa mmoa ne ba obɛtumi akyerɛ ɔma de ne free na ɔmo nso ɔmo ɛde abɔ ɔmo bra daakye na unemployment ɛwɔ ɔman nim no ɛso ate yɛsɛ ne ofu duapa na yɛpia no enti sɛ mohwɛ me de a ɛneɛ mommra na momayɛ sista dede mboa sɛ ne bɛ ɔno nso bɛtumi atene ne nsa na aso afoforɔ nso ɛso yɛda mu nyinaa ase monkɔ so na monhwɛ Juu TV mon like mon share na mon comment nso nka ho na moyɛ ne saa e boost your immune system ni yie paa